Good morning, viewers. Northeast Windona Sandok Java News Analysis ki program yang biriba khuding mukpu Benita Tekcham na taramna okcheri. Ngasi Manipur da phong liba pauche sing da yawa maroiba pau khara khana nainana bagidamakta ikoi ki studio da lengsingduna leibiriba asi ikai khumna jariba oja mingoina panjarabada Dr. KIRAN YENDRENBAM social activist ni ojabu Northeast Windogi maikaidagi taramna okcheri loinana ikai khumna bo ocheri. Oja ahan basidi ngasi phongnariba Manipur gi ayamba pauche sing sida ngarang Chamaga Contra Hum Doirak Suba, Kongzom Landing Sing Toram Pangtoki Basina, Mapung, Ayamba Fongnaba, Ayamba Pause Sings da Governor Lutingaga, Kongzongi Landa, Tawaikat Kraba, at Hova Singi Mafamda, Lai Katuna Ikaikum Nabo Utkibagi Pausing and Pongnari, Narangi Toramasida Ikogi, Ikaikum Nazariba, Chip Minister, and Biren of Fondokiba Wafamda. Manipur Tangdu Laitana Lehanaba, Hunabagi Mahuta, Puna, Tabaktomina, Si, Haiba, CM Wafamama. Rang Pongdok Piki Masida Sunatana, my Tigani, Kanglabasu, Atova Singna, my Laiduna, Jen Kide, Hiba, Chip Minister, you are Famasini. Wafam Sida was a combining Viva, a question you are from Sing. Jake, Koi Kongjom Day or Kongjom Lan, 1891, the Koi British Sky, Koi Ponabas of Arsina Singakanda, the one to one bar, Matonapa by Paipo Sinkayaga, British Kalan, Tengagiba, Dugasi, 1891 gi. Kongjom War, Adoga Kongjom Battle Harvest the Gay Koi Manipur si, a Koi British Kimakapon, Bagi part to Swai the Hokivanamini, Adobo. I coin a city Kongjom War, Nasinik Singtorum Pangtoi, Adoga Kongjom War Memorial Complex, a Sequina, Dugumba, Ponaba Zavarsi, Amadi, Atopa, Matona Parabi, Paipo, Singshina, British Kanagiba, 1891, Yanuma Kongjom Battlefield, Kanagiba, Potuning, Adugi, symbol Magi, kind of high turning Shingba, Kubum, Aduga Magi, symbol of patriotism, Amadi. Careers Makoiler but Tona Sing Duni, Masike Basing, Koina Kanaba, Hana Kanaba Kongjong is a gata Kanotoni, Adna, Masiki Toromasi, Akoi, Nasiki Surul, Akoina, Yamna, Maru in a low wood, the wa, Lobham Topa, Kano Amakati Oi, Madame di Maliamgi, Adugumba, Itihasta, Koi Maliam, the Numita, the Hyber, Britiski, Adugumba, well equipped or about, well armed or about British Army Singsiga, Koigi, Matam Kuzukulai, Matic Channel, by Paipu Singna, she was she ni Kangna High Tare, Koigi, the Shangnakoi, Manimukatam, Balebak, Omoin, later Beade, Koi Malebak, Iramdam Izati, Iprub Si, Kanjana with the Mukta Koi Tawai Mang was Riana, Yapaipu Sing, a Piramba Messias Sing, a Dongasiki Surul Sing, a Koina, Ninchingaba, the Sangna, kind of Amakakti, Masigis, Maram Heli, Aduga Hoji, Koi, Manipura Tawan Tuanba, Atopa, Sapu Mayamana, Nasi Manipur, Kudum Zanaba, Husixodum, Honori was sings that Equi, Tona Hanbalatana, Tengnaba, Matautai, Haivadu, Madugi Messias among Asizum Linchangaga, Matam the Piramba, Adu, Ai Boina Tamam Dragasu, Equina Macoina, Taromiba Mawong, Lizard, Sajad Amadi, Makoigi Niti, Adu, Matau Tamakanda, Equina Asizu, Matung in Batsumian, High Wapam do Yutam Janini, Masai de Koi, Manipugi, Matamatangi Governorship Minister, Atobotopa, high officials ranking Mayamama, Madu Yauraga, Nasidi Taramasi Palan Tauri, Adu, Equina, Taramasi Palan Tawakna, I opinion the D, Equi Manipur si, Sub Java, Equi rule of law labor, Aduga, Lord Sanaba, Amana Maikai Kumnaba, Madi Paipu Singi, Tonaling Gelatu, Hanzelakani, Hivapotum Matang, Taming de Isha Isana, Sub Chana Ishana, low with about moral responsibility, Aruga Ishagi over societies that low the Via, the Todang Singado, Isha Isana, Kanga low word, Lorpo Matam, the Lono, Honorable Matam, the Equi media, the electronic, the print media, the one for the Wapam Tambakang Oiroi, Isha Ishagi Oiba, Sub Java Yamna firm over stain, Amadi, Sub Java vision, mission, Amadi Equi, Lakadru Surul Singi, the Magda, Equinacari, Torumbai, have a say, Kumna Kandara Kanda, Tabakto, and Toknaba, Honabuna, Asiangba, Irebak, Izati, Nungshiva, Amadi, Ipaipu Singi, Dugumba, Numit Toram Pangto Iba, Nasi, April Tari Kulum Doja, Guding Pangto Ibasida, Masi, Wahan Toxilahen, Hadwadi, Haibataragadi, Equi Tona Handana, Arga Nungshi Chanana, Equi Taxi Kasi Naina, Equi Lamdamas and Ramachana Vichana Kalon Mayam sing a say, Ishalaga Tamba Pot, Nakto or Dragasu, Ishandabu Orgasu, Equina, Ninching but Tokro Matam the Gitana Pots and Kalon Mayam, Kaidan Hono, the Koi Huziki Rolna, Taudang, Lauraga, Tungdalaka, the Surul Singna, Equishu, Nasigi history, Puari, the Equi Mayak Sing, Irgale Honaba, Honava Sumena, Hambron, just my times a gibinta. Aduga Matangi Adi Subasina, Maranko dancing I can come out on a Sekmaida, Landara Cray, Sidagi Koi, Kunga Passings in a so handana, no make up Naki Bagi Pauma Suponge, Sida Sunatana, Supper Maynada so attack Doropagi Wafam's lady. Swagi Matang said he was a Kari Wafam Tambini. Huzik, the Siang, Huzik election, Belly election, Loigre, have the inner Manipur parliamentary
election pa kan loi kre koi 18 suba lok sabha election hujik tarik kun ga tarukta ngasi tarik ko mari orang ngani ko nomin ini ki matungda ngasi dai ni mutung pangthok ko doi ba koi gi outer manipur parliamentary election si masi kuki singna adum masi oppose toroga koi election yauroi aruga election yaubugi mathau ta de hana makoina lauthokiba declaration pibu mayam laikre swais da koi kuki singsna tawriba post aikoi masi how far kyam chumra lam khangde ban makoi gi cabinet minister oiba amasu bom na masi na pali kai na imaming di panjararoi ngang social media singda adum thaganari kyam authenticate oibano kyam chumabno haibu khangde adana makoi gi bom na dum pali kai na harak popot mayam yawi aduna aikoina swaida social division mayam ama khaidor potse masigi potsi aikoina tasengna hairagadi aikoi mayam ama masi khaidor potse aikoi discrimination amadi injustice mayam ama phange do mayek seng hojik takpani aduna aikoina swaida aina khanbana chummi aina khanmadu ngata tawgadabani haina chatleragadi society je koi mayam leminabagi thoina mathau tade madu matomda hingningba popo wakal aikoi gi phawba kangugi madumba asengba lichet hena khali ngasidi aikoina national highway gi lambi amasuriba lifeline riba supermena gi thongsi aikoi ngarang sekmai da nunglengoi pi ingai da koi capsule enoi capsule en toba handana state forces mayam ama even state forces handak nauna thongpa casper gari achou thoujindana kaptana khotana mayam ama khul nga ko mayam tawdana tawriba mayam sing da koina ure adna hojik se tek da koi gi election ji loigar matung da amu unrest oidana ba valley gi area da lariba community sing particularly mite community da kukina atamna dum target hanade tawbudo amu mayek sengna hojik song tawbu horkune lawi masida leima khongi area da su ekoi akan ba section throng lokor pa mathau tai koi kut tawa horani haide haina social media sing da zum thengnari kayamna chummuno kayam lamano de khangdaba da aduna ekoi swaida ekoi ji election si makoina ta sengna tawbu pamde makoi gi pandam da separate administration separate constitution separate flag aruga tongana naitom tana manipur dagi india dagi aruga makoigi oba jogi oba adugumba country ama mogi state ama siamna honabagi manglan da mangakanda makoina ta sengna government port center ama state ta yamna headache oigado mong da masi tok matam gi haib tare masi irang sagat panen lawi adangarangi sumba sekmai da toriba supplemena da toriba pot sing is yamna pang da gi thong ne ta sengna kapna gi hangna ngamna ba kapna ro adusuna tana kapam maga chenba aragi makoigi mi sing ju si haibagi maminga tor thagal e adu madu chapchana madu si si tawre haidabni koina haiba panba yadabani aduna swaida koina hujikti tanja charing aisida koi narco terrorist sing aduga narco terrorist sing ne sponsor tawba sugma miyoi mayam ama civil society organization khangde ama mangaya ama manipur da laiba singse matang charing ai da state na chapchaba waroshin ama porokna ba hona bada makoi sing si chapjan tak tho ganda masa gi maram damdu da masa gi majati mark tilaga laihibna hena phagane khali masdai khona ngarang bangladesh ki tongan ma makoi gi army sing makoi police sing tarokanda bangladesh ta su makoi ji tak thokna ba mayam ama hona ba ro moi tak thok pa horpa pot mayam ama koina ubu phangi ujik international gi news sing yengo matamda aduna makoi sti makoina leiruba jaga any mafam amada makoi sti mi marakta tillarkanda mi oina hingba ngamdaba hingba yaroidaba furup kangrup jati amoina dum koina ngasi uri koina khangi aduna makoina hek leiruba jaga se dum irang hauba irang tauba habagi potadum jatharaga leiruba posini sumba mayam sina maram warakanda ngasi de akoi manipur da tangdu leita da handre habase koina khangabani aduna ngasi gi leiruba government ngasi gi lengak sing nasu sugumba lewak thugaina ba hotna ba aduga india gi sovereignty da aduga manipur gi sovereignty da integrity signal ba kangu sing di as per law of the land makoi chap chana chera kra pi dragadi makoi tawri go yai akoina tawbuda thingbina ba leite habaga maung sina lewak praja miyang wahali bane habase ngasi gi lengak da yawbiri ba sing aduga law semi ba kangu sing na kaw bidra matam da akoi masigi irang sing kara handagani natragadi matam gi oina tekta makoina irang je hawningma matam da hauba tawningma matam da tawbu sina maram oiraganda masi yamna awaba mayam amasu ngasi di mayokna bagi adum ba keno lei hana ai sumain thamjake pangthokadaba tangkak ani thokna pangthokpa kagi taraga nipal suba lok sabha gi election se ahan batang ki nadi pangthokre lakadoriba ani suba tangkak ki na pangthorkadaba election sidadi pamdaba thodok sing thoktana bagi damakta india block manipur na haitare eci amadi ceo gi pungning sing sin bagi wafam phongdoi sigi matang dadi oja gi kayoba mod phongdokini
elections hojik toriba election mawong se debinata ta sengna haragadi election si mamang da mukta thengnadriba election mayam ama handaki tran fan suba lok sabha election na witness soigre praja pm gi mamang da nungai ta thodok wathok mayam khoi ngasi thengnare aduga Indian Manipur parliamentary constituency gi election sida ekhoi gi mafam taraga mathoi halle mafam drama thoi haliba singda yana pisoina bot thadagi haina dum keno mayamna comment mayam pinari adu masi how far masi kyamna free and fair election oram godo no habisting ngasi fo ekoi masi keno toba ngamdri masi haijabagi maramdi aikoina handaki election da mamang da ekoi thadaba phangdre adu tawdre mayam hai election si kaiguma thadaba phangdraba aduga keno da ekoina masi aigi bosi thada thom targadi ar conduct of election gi magi piriba matungina magi for section 49p kandau election rule gi matungina masida adum ekoina ngasai gi vote si ai challenge vote toroga madugi vote to tender vote lawraga thadabi yai aduga 17b form gasi lawraga me la kana madu thadaga dawni aduga kari gumba madugi tender vote no so amu 14% matakte helamaga di madu ekoina vote mapam du repoll tawgadawni ka haiba jaga lai auna aikoi choi da cross examination tawbusi ekoina praja singna natraga any amana tawbungam da report amasulai aduna hujik 88 point something percent yam wangna 89% gi meada thadaba yauri aduga masi khwaidi pikpa da 60 ga something percent oiraga yam wang mang thadai anna madugi akon bagi 13 repoll tawbugi da halliba vote adumaina mafam kudimak se loina tight security arrangement toroga thamba taragadi masi vote ki asengba wahan thok election dugi free and fair oi kharadi oire haibasi haiba yagadra in khalli adubu aikoina hujik madumak oidabanina vote si karam mongda kamain thadagrim no haiba khangdaba chain chamom nan lei hujik adugi matakta ekhoi outer Manipur parliamentary constituency election gi hujik pangthok vote se how far kyam peace soina pangthok kodor no haiba hujik tambangamdri maramdi kaigino haikanda even ngarang koi civil society organization individual natraga atop sing na koi government gi mathak ta pen double kanda wakatpa protest tauba madumai tawdana koi tasengna amukta thoktriba Manipur history da koi gi Manipur police department gi mioi personal 197 chamaga moudra taret na tasengna koi GP women college ki mamang da thola kanda koi Tamelong da election duty thabi ganu atop jagam da thadi phai Manipur gi irang jina ka have statement mayam thole masi koi tabada yamna nongning ba aruga police department han lai ribasi any mafam amada irang tholokpoda lakshin ba aru makoina control tawba aduga irang thonda ba haiba gi potu lai matamda adugi damakta government na even state ko gana state na center na tolo piraga salary piraga thambi bani haibasi masi wan thok laitaba manba amakak makoi nungai ba jaga da khalaga leige irang tholaga noi thopo tomning tawjo haina yenga leibam thui haibagi manba mong amakak ngang moigi statement na tholi masi yam laibak tivne lawi simma mayam sina mayek sengna tae ngasi aduna any department any kaino singse koi competent authorities singe order natraga ikai khumna wa haibse lerek tabani na koi election da su ngasi di wan thok lehel tabne na sumai thamje mikhal ki pausiga mari leina na ko makha ja thajarak po oina handak pangthokiba taraga nipal suba lok sabha gi election gi han batang ka gi oina pangthokiba election se sida pamdaba thodok sing thokpadagi repoll tawkiba su leire sida han bagi oina pangthokiba mikhal sida thokkiba thokhanning daba thodok sing asi ngasi gi laingak sina thoina thokhalibara haibagi jingnaba lei haina apunba Manipur kanba imalup ki president na phongdorpagi wafam am khak leire sigi matang da di oja gi kai kari mot thambini oja masigi matang da di akoina yam kan ma comment pigeon tasengna hujikan tasengna organization association mayamama laiba singse koi lenga ka naknaba lenga ki against laiba opposition ka naknaba natraga any makoi gi tasengna hai kan di laiba pot singji koina karino khangta pot am khang asidi adum ubusu krag mayam praja sing yaunare haiba pot opinion lak nina swai dai koi political party institution masen ngangnaba pot ki manba dialogue mayam se atop koi ki kano singna civil society organization natraga any mera pai or any loop amana torpota ragadi koi democracy da freedom of protest koi lai article 19 clause 1 clause 2 clause 3 da duga right to freedom of speech and expression article 19 clause 1 sub clause a na piri aru masi lai haina su koina ngang thoiba wafam singsi koi tasengna masi chanadabra duga laingak ta ngasi tainari pot da laingak na tab da praja koi gi voters singna loiba role singsi chummi bra lalibra masi su khandapam thoi na tragana atop
kari hai tare even kulai pai bo oiro natraga kukan pangan geng kangu ne bo haigra amana haigra hundak che maming me am sinaraga even khoi gi aram bai tengul si lan na chalan na mong da man ba pot me am thok pa aram bai tengul sing sengdor idana ko sumain tok dane even manung gi lan ho bo sari da la lo seng bo oi ba aram bai tengul sari baduna sa bane lo bu da bane mo sengdor ne aduna kari gino sum bo wang me am marak te even madu lengak na thon bane hai badu da partially madu summe na hai ba pot am gakti haining e khoi pot kai gino hai kan lengak si lo en order maintain to with lenga amalai taragadi magi makhada laiba brigade officers sing machine me amrak police aduga police ka mari leinaba sing natraga paramilitary forces ka laiba sing sina madugumba mayam sing si irang tholokoda da control to da man ba khra andak ugi dina ko seisa yenga kanda hairak po ramba ya hena ai sumain thamjaki अखोगी मणिपुर दा इकुई कुई दना लाकपिरम बखोगी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना अखोई मणिपुर की एसटी लिस्ट सलहनबगी मतंग दा वाफम अमता फोंगदोक पिरम द्रबसु दार्जिलिंग की गुरखा के फुरुक तरामा थोइदी एसटी लिस्ट चलहननब खनरी हाइबा वाफम अमा यूनियन होम मिनिस्टर ना फोंगदोक खिबा लेरे हाइबा वाफम असि कनोगी दार्जिलिंग की सेट्टा बिखल थेंगनगदबा मियोय मिरब अमखगी मीटिंग प्रोग्राम अमदा फोंगदोकदबा वाफम नि अदुबु नोंचिंगी ओइबा फिबमना फटकिदबदगी यूनियन होम मिनिस्टर मसामक्से लाकपंगम किद्रबसु फोन दा ऑडियो कॉल ओइना तौरागा फोंगदोखिबा वाफमनि वाफम सिगी मतंगददि ओजागी ओइबा करी मोत थंबिनी ai tamjage tachengna ST status demand tawdaba jaga amada ST piraga nena lauthopagi mong amaka lakbasina aikoi manipur praja miyamgi mahut silaganda maitai tribe union all maitai convention ST demand committee tawan ba KKL tawan maming loining jengdraga su ko masi wo support tor kangu singna sahi 10 gi mathakta ngasi phawta ST demand torga lakpada mathunda bo happy da ba haib da samu matun pena kongba na alam haib mai thamalaiba masina mayek seng ta e madudi aikoi 1891 dagina 1947 भाव चाही यांकई तरुक लोम ब्रिटिश की मखाद लेरु मतुंग दा अमुक 1949 चाही अनीगुंबगी मतुंग दा हाइब तारे अनीगा था अमगुंबा हाइतर सी मतुंग दा अखोगी प्रिंसली स्टेट चौंगा गुंबगी मनुंग दा मणिपुर सु यावरकान दा इंडिया दा 21 सितंबर 1949 दा मर्ज तौगी मतुंग दा मर्जर एग्रीमेंट दा इनरिबा पॉइंट खरा दुगी मदुगी पोता अखोइना ngasi इंडिया दा तिनबा तारगदी अखोई सीसी की जाक्तुंग फंगदमने ना बारबेल एग्रीमेंट वगैरह रिटर्न वगैरह मदुगी मयाम अमा यावगनी कोई इलेक्शन तौरगा सुमाइन तौजगे सी तौरगे नत्रगा सी तौगे तोवान तोवान बा कंडीशन टर्म एंड कंडीशन मयाम तौरगा लेबदु ngasi बो फुलफिल ओइदे अदुगा ngasi di इंडिया लेंगाकना मणिपुर अमदी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से तसेंगना तोंगाना इंथोगा स्टेट मार्टली ट्रीटमेंट तौरे मणिपुर दा मसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट मयाम सिंग से फंगहंदे काना हायरगा लाइब सिंग से मसुमबदा खितंग नाथैरगा येंगबा माली नुंगसिबा साबा माली नुंगसिबा सेंगबा मानदे काना हाइबा सिंगजिगी मयेक सेंगब्रा हाइबगी पोट अम कक्चिंगनाबा लई मरमदि कैगिनो हाइ कांदा अखोइना ngasi ST demand तौरिबसि करिगिनो अखोइगी लैंड प्रोटेक्शन अदुगा अखोइगी इंडिजिनस राइट मयाम सिंगजि फंगना बाइना अखोइ सिंकिंग कम्युनिटी ओइसलकसे ओइगिदना बाइना ngasi तालिबा पोटसे मसि बक्ति पीगे हाइद्रगा अदुगा तोंगान तोंगान बा अखोइगी रिकमेंडेशन क्या अमा मसिगी पोट थानाबा अदुगा प्रेशर तौनो होनरिबा मयाम सिंगजना फागी ताथोगा अदुगुंबा जगा अमखक्ता मान फिजिकली लाक्त्रगसु टेलीफोनिकली मागी मोबाइल फोन की थ्रू नत्र ऑनलाइन द सुमाइना हाई काइबस्ती कोई मणिपुर की ST डिमांड तौरिबा डिमांड तौबा हागिदौनते रेस्टोर तौबियोना हारिबा हाना मिटै मिटै फुरुप सिजु एकोइ ट्राइबल ओइना लेरमे हाइबसी एकोइना यानर वाफम अमनी ब्रिटिश की पार्लियामेंट मतम की रिकॉर्ड अमदी तोवान तोवान रिकॉर्ड सिंगदा मालेंगे मियाम नसुम खंगबा रिसर्चेस सिंगना खंगा लेरो पोट अमनी मसिगी पोट सिंगसदी सबचाना मदुगी पिथोक वहान थोक एना पिथोकत्रगा अरुगा तालक कांगो द पीबा हाइबस्टे अखोइ इंडिया की मनुंग लेमिनरिबा स्टेट मयाम सिदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना येंगेबम येंगसिंग से तोवान तोवान बा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किचन पॉलिटिक्स अदुगा मोइखोइ मखोइना मसि सानारगा थंबा अदुगा मियोइ प्रजा मियाम से अपंग बसीबगी मवोंग अमदा जथरकपनि हाने लौदबा ngमोइना इसमाइ थमजकी फ्री मूवमेंट रेजिम था तरुकेना सस्पेंड तौदुना लेरी मरक्सिदा बॉर्डर सील तौरबसु कुकी चिनसिंग चंगसिलकपा लेप्ट्री हाइबा वफम अमसु लेरे दुगा टेक्नोपॉलगी यांगोबुंगदा म्यांमार मचा कया नौना चंगसिलकले सिगी मतंगसिदादी ओजागी ओइबा करी मोथंबिनी ओजा अमतका हनबियो कनो बिंदा फ्री मूवमेंट रेजिम से था तरुक सस्पेंड तौदुना लेरी दुबु बॉर्डर सील तौरबसु चिन कुकी सिंग चंगसिलकपा लेप्ट्री टेक्नोपॉलगी यांगोबुंगदा म्यांमार मचा कया नौना चंगसिलकले मसिदी यदुम खोइना
पेपर दा हापे पॉसिबिलिटी अखोइना फ्री मूवमेंट रिजिम सिदी अखोइना मसिदी अखोइ मोगी किलोमीटर खरा अखोइना 16 किलोमीटर्स कुम सुमाइना विदाउट एनी वीसा और पासपोर्ट कई कई याउदना चटप या हैब पोटु थिंगनी हाइबदा मयाम साउनब लय अदु मथकता अमुक्सु मखोइगी मियोय मयाम अमा इलीगली अखोइ मणिपुर की बॉर्डर सिंग चंगजलगा लय हाइबस्ती अखोइना हुजिकता कोट तरोगा हामनरगसु मसिदी अखोइना पी फंगिबा मसिंगा लयगदो मसिंगा लेरंगदो मसिंगा यामंगनी अदुगा तसेंगना हारेगदी अखोइना तसेंगना मोगी कुकी फुरुप सुसे मखोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ने तालिनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालदे मोगी कॉन्स्टिट्यूशन तोंगाले हाइगदो नत्रो कॉन्स्टिट्यूशन मखोगी फ्लेग मखोइ एनी पोटो सेपरेट ओन लेजरगे हाइबने स्टेज दा मोगी कुकी मजा सेंग सेंग कोइना याम साउनिंग बदम याव जाने अदना मस्टेज दा कोइना तसेंगना हारेगदी मखोइजे खरा मखोइना यामना साउदबा सारगा तोइ पोस्दा मखोइजे खरा जे साउरगा सेंग सेंग लोइ थोलकनी वेदर कुकी होइगरा एनी एक्स वाई जेड सुमाइना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट फ्लैग नत्रगे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा मयाम सिंगसे मसिगी सिंगजना अखोइ तसेंगना हारेगदी अखोइ लेवाक्सि थुगाइना होनबा लेवाक्सि मसे ताना होनबदा मखोइदि अदुम मखुते टिंगथोग लेरबा कांगुनिना सिंबा फ्री मूवमेंट रिजिम अदगी मसि चना हलरोय अदगी अखोइना बॉर्डर फेंसिंग खाजलानी मखोइगी मी मसिंग मी कोक्थिदो गांदा अहेनबा मसिंग सिंग अदुगा 1961 गी केनोदा मतुंग लाख मसिंग लोइना डिपोर्ट तोथोनि काय याम साउनिंग मखरा फाव जाने कोइदि अमु 1961 दंते 1951 नत्रगने एनी अखोइ मणिपुर की केनो नतब सिंग सिदि इंडिजिनस पीपल नतब सिंग मसा मसागी हौरकफम लाखफम दुदा तांथोखिबना यामन फै अदुना सुंब मोमेंट सिंगदा मखोइना गांगाइबा गवर्नमेंट लॉरिब स्टेप अनिसदि खेनाबदि दम लैरनी अदुना खेनाबा लैरगसु लैना मणिपुर शांति पोरोके हाइबा तारगदि हाइबा पोसिंग से प्रैक्टिकली थबकता एक्शन ओंथोकपा दका ओय याम थुना नाइ सुमाइ थमजकी अदुगा सिदा वफम अमा योरिस अखोइगी एंग्लो मणिपुर वार्निंग सिंग थोरम असि स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन अमदी यूनिवर्सिटी खुदिंगमक्ता पांथोक्तुना हेना मतिक मयाइ लैबा थोरम अमा ओहलसी हाइदना हेरिकॉन ना फोंदोखिबा लैरे मसिगी मतंग सिगी मीटिंग से कदाई फावबा कमाइनी यिंगबिबे याबजा सिगी मतंग से ओजागी ओइबा मोड अमतंग फोंदोखि कोइना ngasi अखोइगी इरमदम जिकी अखोइगी तौगदब थबक थोरम मयाम सिंगसे करीना करंबा फास्ट प्रायोरिटी पिरगा तौगनी अखोइना तौगदो पोसे करिनो खंगक्तरबनिना अखोइ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नत्रगा इंडिविजुअल स्टेक होल्डर लखंग आई थिंक टेंग मयाम अमना पिरेबा सजेशन ऑब्जर्वेशन व्यूज ओपिनियन मयाम सिंगसे मसिगी पोसिंगसे चप चाबा फॉलो अप एक्शन सिंग असिगी लेंगाकना मसिजु तौहनबा ngamnaba honabada mateng pangje mathau tarabne khali aduga harikona ga thamaiba pot mayam singse masidi koi praja mipum khuni mungna sokopum thoi na iten tak smai thamjaki aduga pawbana ko center da NDA gi lengak amuk laklaroi haidana ko India block ki Sotin Kumar na phongdok pikiba wafam amale Sotin Kumar gi wafam si waja kamai ning bi ba अखोइना सेंटर लाखोना तक लाक्तबदि इलेक्शन लोइद्रिमनु जे हाइबा ngamde मदुदि कनो ngaतनि कोइना वखलना सागतपा ngaktani aduga vote lepibu kudimangna ai vote ka kana lepa ngaktani adu vote manga lepa matamda mari poraga amakatang ka gadawni aduna मदुदि heng vote haidok polora khangani hujikti khangba ngamoi adumba political gi oiba sumba ngahak ngahaki phajabajaba miyam sumanaba dialogue mayam ama natraga sumba mayam ama hunaba postadi masi thoina opinion pijaning dena ismai thamjaraki mathangi pausina hoja ड्राइवर सिंग द वाकी टोकी पीरगनी स्माइना को फोर्स हेना थमलगनी हाइबा वाफम अमखक फोंदोरकली सिगी मतंग से दी ओजा करी ओजागी ओइबा करी मो थमबिनी मसी याम फबो कोंथांगनी अदुवा एकोइना इवन मोबाइल जे नेटवर्क फंगो फंगदबा यावे दु वाकी टोकी दी लोनमक डिस्टेंस अनक खरा भोक्तदी इवन किलोमीटर 5 चपा 3 चपा फंगिदना को सी याम फबो कोंथांगनी अदुवा आइना फंगजबा फाउद इवन मसी शूट एट साइड ऑर्डर बो थोखरेना मनुंगदा ताइ ngarang चे लाइरेन ताइ अदु चपचाबे एकोइना उबुदी उजद्री को आरो दा सेंगना सुंबा एखोगी डिस्टर्बेंस पीबा नेशनल हाईवे दा एसेंशियल कमोडिटीज पूरी कांगू सिंगदा नोमई काप्शन बा अकी तुजुंग फोन बा पैसा खाइबा मयाम से सुट एसाइड ऑर्डर पीरेना गवर्नमेंट ना हाइबा मखक थोय हाइबा मखक ngarang सुमाइन लई आइना चेर थाबिरो ngasi थादि थारक्ट्री को सिगी पोसना सुंबोर गदी मसे यादेना हाइना मखोइ सुमाइ लंबी थतपा नोमई काप्शन बसिंग ताना ताना खरा मसे हनबा कापा अमदि मखोइ जे हाटपा हाइबा तारे को हाट नंगदगसु लोना हाट पाइप जी यादे हारगसु नोमई कामनरगदी सोइना सिनबदम यावनी मखोन इनोसेंट प्रजा मयाम यावरी अदना स्टेट की फोर्सेस सिंग अमदि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग कोइ लंबी गाइबा सिंग मखोइ जे खरा कापथरगदी नत्रगा मखोइ तंखाइरगदी मसी पैसा खाइबा ngमंद्रगदी अदुगा नत्रगना ड्राइवर सिंग डिस्टर्बेंस पीबा लेहंद्रगदी मसी कोइ मणिपुर जी कितंग एकोइ चाबा थकपा नत्रगा एसेंशियल कमोडिटीज सिंग गी मरांग काइना फंगगा कोइ प्रजा सिंग सिचु मसी अवाब खरदी पोलुम खरदी कोकने खली नत्रगदी हुजे ngarang nan कोइ ड्राइवर गी
bullet tanker amada koi gas bu noi kapsalakpa adagi driver ama makhong khuning pukja segairaga nomaina pan ba khotpa tawuduna maram waraganda aikoi thau phangaroi hana thau sing leitre aduga pam sing da yariba petrol sinata na koi stock ta leitre kana khara ma program da tarku ma ama queue lemna dana hek pau tana boga thau loksana dana tawi adu huji dum pam hangi ko sumain to pot mayam am program mayam su dum phang base masigi pot si koi da sengna masi thoroi madum pot sing thabung pai khalaga aduga koi gi ROP si phajana ning thi jana koi police personnel sing aduga center gi state gi mayam sing ta halaga chalaga even ma koi su waki toki du pai ga tawna ga chwai si leire haina ga di madugi pot sing du yamna moina thengnari ba point sing du gi adu amada hai gi matam da swai ma pham da ne na irai lai na khangna hai ga di madu tackle taw da tana da yamna lai ba pot amadi oigadra kano police sing na army sing na or paramedic forces sing na is mind tam jaki losilak pasidi oja hoje koi manipur da tangdu laita da phibam ama lei basina maram orakanda manipur gi praja miyam se yamna khamthing na wana raga leiringai chairak sida qnet ki thomi ni pan crore chama hatlaga lot kre haiba wafam am khak phongda raise handak manipur da ponji scheme kya changslak tuna miyam gi I chupa gi thabak ama leptana chatharak pagi mawong khak laeba sigi matang sidi oja gi oba kari mo thambini aikoina tasengna haragadi aikoi tasengna aikoi gi ponji scheme hairje koina microfinance institute se masigi wahan thok khangdaba mayam amna sunga sidi finance ki adugumba potsing je koi tasengna sangjelak pai ta finance ki lambi da sangjelak pudna maram morakanda tasengna haragadi masi koi gi maram khangdana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯪꯕꯒꯤ ꯃꯔꯜ ꯑꯁꯤꯡꯕꯅ ꯆꯥꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯍꯃꯗ ꯌꯨꯅꯨꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯟ ꯕꯦꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ 1970 ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ 71 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1970 da ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯦꯜꯐ Employment Women Association Sewa in Gujarat 1974 da ahamba financial service ko individual sing the pira ganda makoi business sing do grow tau jana real area labor sing si alamaina taunaba haina moi damain tawi adana microfinance institution was MFI na kangnari basi 1964 da mulat furniture industries ko wam ko British masa ani kakna madu linkal akanda kai ko neo listener amadi Donald ska haiba anisna linkal akanda makoi si wa ahamba di mabaini si wargi ikogi kainogi port mayam ama ikogi surplus good mayam supply torom badagi ka konadi public company in 1971 the Olakanda microfinance suki warehouse in a group si khangar ga mai tawgi adana even ikogi non micro kainogi hujiki finance ki matang sida ikoina NBFC na ikoina huji khangari ba non banking financial institutions se masidigi posi layumatam da magi prerequisite khra dakale ba khra leibasi makogi approval of RBI si oi haib ta ga su makoi ta sengna ha ga de banking license lobagi dakar oi de haibani na company amane ta paisa san ba kano to boi pochi yabani nga sai huji haibiri ba maming do kono huji tholok ko ni mayam mang da legrai maming panjaroi ko ado magi on net on fund ji kya lege dabno NBFC mo orega di haibadi maximum minimum si 5 crore lege dabni na lei adu northeastern part of the country India gi musida northeastern state di magi keno si 2 crore lege dabni na lei ko 2 crore lege dab si magi section 8 of the company actor start to ni haibadi ju thoina daka lei tab adna ma member ani da member tarifok lei bi non profit organization oige dabni 1 lakh deposit ogodabni magi even simply relatively magi restart si tawu matam da magi tawkhaba pot amana magi ngasai pot si kari yagi hai matam da loan si am laiba mong da individual sing da 50,000 dagina small business loan si 1.25 lakhs for yayana laiba ado masigi magi online da submission tawadabadani magi di magi daka laiba se ado madu kai no magi memorandum association magi adagi magi incorporate certificate of company board of resolution copy adagi mana copy of audit report receive of fixed deposit ngasai 1 lakh kido adumba adagi banker certificate adugi keno do adagi banking report of our company bankers report of our company adagi magi recent credit report of the directors net worth certificate of directors adagi education professional qualification of proof of the directors natraga KYC income of proof of director proof of work experience adum mayam sing dang dakar oy anadum leibane ko
aduna sumba mayam singda makoina deal to idu makoi loan and advance ke ka mayam ama sumba sum deal to pani na yam live mong da ngasai gi nationalized bank sing da nangi ngasai gi CC sangji por o nangi income tax returns kaya no nangi kamaina balance sheet krai le adu to yena mayam ma to usina ngasai puthopong am da pot mayam ama lei dana ko aduna sumba mayam lei bisda ngasai gi banking maram da khara khang baru paisa ji kamaina yam live mong da masi tan ji gi na kok to hola leba kangu sing na sumba company sing link laga masi khudum sab lawru kana manipur da praja mayam se apang masi asira crore mayam ama khongol ga chat pane even sumba mayam sing se mamang da koi tiny example ek bijar ko da koi gi chinga ma kha da singjamai chinga ma kha da South Indian group amana la aga moi manga tuk la kan da moi particularly moi hum na hor la kan da lupa changa na activa pi ne na activa ga je khara pi ra kan da kano da ekhoi mi manga tara da pi ba hor kan da lupa changa na lottery olaga activa pi re ne na haira kan da nga sai gi mi ji ka om jan ra kan da lupa crore kya na ohum mari khom ga chat kre tro ji bo pha bang am dai ara manipur da tongan ba company so link ba kangu sing asi government of faraga hauji book toroga jail da mayam lei aduga even masigi matang da ikona tongan ba media da ngasi bok lor khana la ko da manipur da ekhoi gi batch act banning of unregulated deposit scheme act 2019 masi wan thok leite adagi khoina non banking ni adagi bank haigana kamaina logani regulated haigana karamba logani unregulated kamai logani praja mayams da aware oidaba sumba oidaba mayams na maram oraganda ekhoi tasengna haragadi paisa salini aduna mai ga sai sendoi ga si gyan men ta dana RBI gi norms ki wang ma da haitare 5% per month piragadi per annum the 60% jaw ineba adudi koina nationalized bank amada piribasidi magi 6-7% dagi horaga maximum ekoigi non banking the pi basi kano da 18, 19, 21, 23 ada bola keno maximum da lai bine dubu adu nattabi da somna kanda kudak da paisa si yam chau na interest pi ni habagi thajaba amakak pira kanda maduna matek pira kanda nga sai mi du su paisa singat pangam ba adagi magi interest pi ri bina na phajal laga su thamba aduna nga sai gi koina keno gi mi sing sina su magi aron ba paisa mayam ama madugi white money on thok na bagi masak amakak swai da ikogi private microfinance institution ekona bank haiba yadraga su bank de hainaraga private bank hai thamjanarakpa aduna government gi thabak tawba magi income ga chana daba paisa mayam karai de talino khangdaba bribe corruption da phangibra loan akra to black market da phangibra hai mayam singsi fajana tasallaga makoi bank sing thamaga pulap mang bagi pon aduna masigi posina ekoina ta sengna lo kano court challenge tawge haiba taraga su manga sai income tax siram moy paisa mayam si lupa lak kun thamba kun thra tam ni fu tam yang khai tam yaunarieba crore thamba sumba mayam sing paisa karai dagi no ma paisa karai lai sources sim karai de no haiba pon na sing basi mayam ama sumba su hanga kado pot lai bani na masida ekoina challenge tawno si ngam do pot ama to oiba aduna nga sai gi makoi da banking license yaw do hang bi na pi gu kudong charoga hang ba kangu singuna asingbo onba aduga manipur da ngahaktangi awabagi magi keno da paisa du khara lairagadi magi own business sing establish tawbo yarani aina tawningi ba karwar sing tawbo yarani khanjara ganda ngasai gi deposit thamaganda haib tare ko ngasai gi paisa ji puna bo na ba puri ba kangu sing du di tasengna haragadi yamna awa pham da ta ba imung munung kaina ba pot mayam ama aduga mokoina puthari ba paisa sing phukat pangam da pot thobok lai ba mayam sing che sumba microfinance institution matok mong khang da mayam ama linkalakpa restar body odio mayam sina maram oraganda ekogi malem gi oina ekogi Mohammed Yunus na Gramin Bank na ekogi yam angan matam da 1970 71 da samaina Bangladesh linkal agandi India da ingai chawa kana haijari bako 70 link ki baduga India da na 1974 linkat pa ekoi ham boina financial service individual provider ba self employment women association kai lai ba kangu singjigi tawjari ba aseng ba thabak sing mayam si su yam masak thien na bai macha ga ma oi ba pot na mo heli ado manipur da su yam phaja phaja tawbo mayam ma hoksudum still lai laite haibana te adu makoi se chap chana nga sai gi makoi gi laigada thamgada paisa mayam singdo madugi pot laibra laitabra haiba potu aikoina kupna madugi thidopom de mathau tai mayam je ma thibigi chatnabi laite aduna aikoi swaida manipur di yamna chap chaba aran ba tawbu singse exemplary of punishment khara makoi da India gi law matung ina pibu oidabani na ko sira sida putok toksen magi pot amag lai aduna yamna mi gi lamdadi microfinance apaba pot ni habdo mayek singna tai aduga masi ulai habsi kaino hai kanda hujiki Mohammed Yunus si Nobel Prize for Microfinance phangibu nupa maneba manas mai khona rakanda aduna sumba mayam singse apaba nakanda nainaragadi apabani phatabana kan ne phatabanga ta chakani aduna akhoi gi manipur any thabak torom tawu matamda
अफबग फत्तब येनब मतमदा मियामगी लनमत फत्तबरोम लोई चलीबसे अरानब तौरिबसिंग से कनानो सेन पुरीब कांगुना मागी कनो सिंगत पीदबदैरा नत्रगर सेन मसी पुथोकनी न पुथोइब कांगु इकोगी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सिंग माइक्रो फाइनेंस की कनो सिंग ngaktana madugi wangna thawak tawdai kaire ibra haiba pot aduga South East Asia ne Asian country mayam singji ki country manungda ekoi India na khwaidagi self help group wang leiba lamdam mamne na ngasidi oiri sigi manungda number 1 chelisi Bihar ni number 2 da Tamil Nadu ni ahum subda ekoi gi Uttar Pradesh oy asmai tawdra adubu sigi da mon asmai chelaga su khwaidagi yamba masing yamba se whether certified or not Manipur da mu oigene khali hauji ga te yengbiyu ayuk nungthin nungdwaram sida bazar gi market place sing any marketplace maruni ima kaitel korman bazar da hani yengbiu si maset ama para kolom ma para ima nangina paisa adu aduina had to mayam su thui masi government na law ina yada pot orga su kamaina authorized tawri na haiba pot amukakni aduga sigi mathakta amuksu ekoi huji bazar manung da any jaga amada kudak ki oba pot ama binata na koina pugen khalasu lupa lakh manga puge tara puge ra krorom puge ra kudak ta 1% da 10% da puraga ngasi purga hayeng ching horen ching bain tawgi yana da dum pu sandok mayam su lei madugi paisa na krai denu khangdana ekoi gi chumaina yamna mathong khang da paisa mayam amusu chairaga lei sumba paisa mayam sing aduga tasengna microfinance center private bank institution mayam singi phata haudi mayam tholei je tholoi ge haraga di government na ngasi praja khodi makse magi professional tax thibra masagi income tax phajana thibra income tax return phajana file tawbra tawdragna makoi leiba henba paisa mayam se masagi paisa oraga su malem maraksida lamjen chakhot lakta yauna bai damakta nasana sagi paisa losalaga thamam taragadi loina mak forfeit tawgani nasana sa araiba paisa sing do se agriculture sector thajaro fishery sector thajaro natraga highway development thadaro market thadaro natraga si any mafam ma pira kanda government thada bagi khudong cha piraga white money loi thamakanda tawragadi ekoi microfinance micro private bank mayang wase tasenga leiroi aduga tasengna masigi ngasi sumba thoiba crisis mayam singse masigi posu tholokpoda khara handagadra na khalli alma aina aishmai thamjage ngai oza ngasi oza na oza gi chilaba matam kya kai thok piduna lengbirak laga koi gi thoram asibu mapung phan bagi damakta oza bu amuka hana thagat chari loina na ngasi gi oina di North East Indona sandok chaba news analysis ki program matang asida loisinjare mayambo amuka hana khurum jari